L-iskandlu tal-VAT kien jinvolvi għazz ta' kumpaniji u impjegati fid-Dipartiment tal-VAT li kienu qed jixxaħmu biex inaqsu jew jaħfru l-multi. Fil-Parlament Lorenz Gonz ikkonferma li għatta dipartimenti u awtoritajiet li għaw taħtu taw mal-14 il-kontrat jew direct order lil kumpaniji li nstabu ħatja bl-iskandlu tal-VAT. Awtoritajiet bħall-MTA, DOI u l-Forzi Armati ta' Malta lil kol taw kontratti lil Essendar Handaq Limited, Mega Air Company Limited, Trattorija Palazz u lil Sebastian Bonnici. Dawn il-kontratti nataw bejn Jannar tas-sena 2009 u April tas-sena 2010 minkejja li l-kumpaniji involuti kienu implegati fil-każ tal-VAT u mresqa l-qorti f'Settembru tal-2009. Il-kontratti kienu jikkonsisti fi prodotti taż-żeba, servizzi tal-air conditions, ikliet, xiri tal-injam u oġġetti għall-installazzjoni fil-bibien. Essendar Handaq Limited hija proprjetà tal-ex Viċi Sindku Nazzjonalista tas-Swieqi Gregory Brincat. Kien f'Mejju tas-sena l-oħra wara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat żvela kif l-aħwa Brincat baqgħu jingħataw it-tenders mill-Ministeri u d-Dipartimenti li l-Gvern ordna biex l-Essendar Handaq tiġi blacklisted. Din il-kumpanija li kienet instabet ħatja mill-qorti li frodat lid-Dipartiment tal-VAT is-somma ta' 10 miljun euro baqgħet għal sentejn sħaħ tieħu l-kuntratti mingħand il-Gvern u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u dan issa anke kif ikkonfermat mill-Prim Ministru nnifsu b'risposta l-interpellanza parlamentari tad-Deputat Laburista Joe Mizzi.